Nere malaken yam kana dia de content barwani lingwa semani. Anda manduni chan kwas nyamle anong ruaini kan Nuer online TV channel. An wale shanka wal badak kapay badak ron kina dangro. Wiri jan dangro wiri dich. Te kon ke ler ti bikon ke lingwa seme. Ke ler ti to gur kanode narin palping ke liang dien. Tan dien baik tan dien telekabek. So bana jotok ke ler nyamadande kon lingwa semani. Leran yama bana kwen gwaseme teke mishala ngone ne sha nei tilangweni no cha ka yen ko ken chicken nyamato timitek rundang wel karodian rewe kelege state chicken atwach ke chicken dom ke chicken kapin yan bana lingo chala dungo sa Sudan National Police Service chikala dungo chicken ngani di shop ko badak no chicken ka cap ka chicken ka yen ka leg state ka kwiko chicken nyamate ka rundang wel karodian chicken atwach no ramkel mila police spokesperson Kennedy Kontilla ler la kan kalat un Michel ka Major General James Mande enoka shara de wona ne chirek mushiren me cha to ka shanka wal dio ka pay badak doran shal ka luak payam kana to ka 4 pm ala to ka war la tangwan ka war tikala ngone ne Kennedy Kontilla suspect Kennedy Kontilla sharik chaje la chicken ka yen ka ne ka kor gwasandan an pai kare ga mo pai kana lat no watem Kennedy to ka reiti jen lo kuma jatin lo be ba ka kule luk kane ka changa wal diok ka pai ba dakron kin dangro jan dangro de dish ka tangwan doran shal ka luak ka yirol wes kane sha gan metod mutikarun dangwel nyamnyal undangwel karodian chaja kep netela geng ne ke chikana dom no ken ngwanen content chi shab mashi chap tin dom ka nyamtot jala de no ke ngwana dang badak no kene shilo da tez lon ko chaka kep gwadan let ken mishit kana matin kene by investigation ba je kulat ko kor gwasen be ko ba ka yen no ko ngotin content yan ke so Sudan chala deno sha nyam todo mo sha janang radial wal ko jen be medical treatment be jo nungtin ki ba je we kam waltin ko bi point de bogwa ka nyok ba je nyok mo kwa je support psychological support ba kame ko ba je chum kata da na cheke to ga je Major General Monday she raila no ne kanetin kontin chi gwarnyam ton mtikurun dangwel chikana kapin baka nang ka kot ke baka nang gwalo ko bako tikaman jagaran likana lat akana mishit kana me chagwalong eno ba nyam nyal baja kapin ka bom akana me chagwa akana mani ariak ka jandan en yar so Sudan ka jawran likana lat shana mishit me shana jalink do badan en chajalat keje Ria galat kona me tuokere wishin winami dor nendin kontin la jang nyama dana chale ngwad men no sha kapin gwar nyama tot dara kulo wakane diala ko kienin kontin don quick ken mandan don dob dan de kan ga de kan ke gang ka je gwano de ga de kan wo rar ka wer no ko mishit kan me alan wo ba gad ba je kapin la to ka jala ka wer kana kam dore mala jene sha chula do polino sha nei to sha ka kef so mishit kada mo mishora lat bana joro dian bana jalili ngwasa minni enyok no bana rach kamandan en cha nyok bulat ka gwasa me rewi ka so Sudan lobong shala do jani cha gwano de kuumɛ de je blame ke ba politician ba ka blame ke ba ka bel ne dang rot ne yen katoni ram kel shale lobong ram do dien aran ramdan la activist lobong jaram to wen ne mo lobong reject blame on politician point to use activists for instability shela do ne de kontin dong yar ke chiang ne de kontin ala ngweni Governor Los Lobong jen civil society activist Okay, kanang rojen queer governor udo diente kel activist la ne kon la roch chiga roy ka do be dane to kor ka je rewika South Sudan ka jomo chalat gwaseme Governor Lobong and civil society activists offer different perspective on the root cause of South Sudan problem la kan wachi ga gwaje mat ka do be dane to ori ka je rewika South Sudan
no guardian gwasame duob dana to keja no governor respond to the activists claim that politicians are the sole cause, suggesting instead that the problem lie with the youth and foreign and within civil society. Jo chalat gwasame man kukela tegada keja jana lubong wudu wichoro mo jana na jani ne kontin yar ke South Sudan chike politician ne kon yar ke chianga jana ke ngwane jana ko ngwane ko ka blame no ko shiramdan and men la activists generating content to career ka politician ko ne kan ko ne yar ka South Sudan bada lo bongo che jana lo bongo no ne ko ne yar ka na ke ngani kan ne content la foreigner kenetin content to win ko ken de ko larno shit ka de ko ne la roja no cha na cha de changa jek ko kan de ti ko ka kwar chi kana gorno dong de ngaje no kan let ken ti jek chi kana gorno bna be kan karwach no governor lobong kan civil society activist Edmond Yakani she can statement titene shi kan kalat ka shanka kelka jok no ala shang wal badak an wala ka pay badak ron kina dangra widi jan dangra widi dich no shi kala do ne gor ka je an wo benapal nationwide ka prayer ma bajalet ala prayer campaign ka torit jen gwadana banan bay latin ngay konan wala shang wal badak ka pay badak ala torit wajen gwade dan e to ko te dialten ka gwas ka kor gwade dan wan wala the event marked the 70th anniversary of the Torit mutiny which sparked South Sudan first civil conflict ala Torit wajen gwade dan to ka civil war ten dia waja gwade dan e bi South Sudan bro do ku ngaje no ka ngani wachu kan jalam ju kan ga yan ma gwade dan awate kruni jendang baron wala ka jodan shalat en mon yakani che mishir me shalat wone ne tin yar ke wujelong kani politique siase no ajeni en politique dan le rodo gwasme ajeni chere kelam ko nas mudong chengene kune jek shana tiaga chenga gwa ajeni mene lam ka jodan shalat ka je ajeni ne gwasme ke tish mi shatish I am asked to speak to the question of stability and unity of the people of South Sudan. All of you here are bearing political titles with different political parties. The problem is with you. The problem is not with the citizen. Yakan stated. Yakan ka jodan chalat gwasa me ko cha jogo no men right ka do dan de South Sudan der gwa ka je ke der unity der ben ka jere wi ka South Sudan re ne ndial content re wi ka South Sudan che ga jogo ne ajene yen dial ke ne den content ngai ke tin kona to yen pain kun yen dial nyur gwasa me ko jen raja ni amnat agenti yen ka title shal yen o ke yen politician ka yen ne te ke the people who are bearing political title ka yen ke political party need to go lo te kan ga bonde ko sheme ngai kon kan part dial kon interview ka South Sudan ya kula do ne alari ga dana to agenti te ke yen ne ko ne la politician rek te ka ne tin kon la civil ki chette gane kon la citizen rekte gane kon la politician gane kon yarka which no ajani yan pan kun metele ye appetite for competition for power ajani which daragwa but with your bella but stability ajani gane kon la politician ko ikani kon la nyin kam kun biarek biaje kule nongne kon la jiwich ajani ne ka do badan en che nyok mu ko na gwazme. Your appetite for competition for power has created instability. When the time is not right for you to lead, you like to dig a hole for whoever is in the leadership. Jo chala glad gwaseme. Ajane ke yene de kon tela rekla jalan. Mi chaji wo ka power lo chitel bom ngwadamo. Bi gorno bi kor bi jetok. No. Ka tok do kor ngwadamo jetok bi rek bi chutere bi chutok. If this country is cursed, nobody curse this country except politician. Ajane mu wuja me wenye mishalam ajane de kon lam ka wich kane de kon la politician chikane dial so kuja mo lam beganga begane te kon la politician no ajane wuja gor kone adobe da ne cha jeto ka torit ajane o de men ya me chore lat ko torit de jan gwade ne me to ka doñ maitin me ba South Sudan ba ko le gor. Again, we didn't shoot this bullet for you to come to loot our resources, for you to come and take the gun and send us as refugee to camp Uganda or Kenya or send us to IDP camp. Again, meda na yot ka ka turit chia ma yot ko yen bia kwa wij bia ka kwal. A very strong message in America with shalka me Yakani Edmund Yakani activist. Ramla jola ja tube keritin kon lat korodian tana tikana gorno banaro but would me a very ball.
mitiam le rod la ja la de George ka janda na gorke ko mitere mu jitok baje dilat chaga jogo no yen telo duna puje no yen le yene jak bi yene chwai karo pije kem bunego Uganda bunego Kenya bunego Ethiopia ko kan gotok dial quantity of gestekete agenda lo dun der tet den maje ja yot ka tori tio bia kwakwich bia ka cham bia resources bia ka lut ke bia tungwan bia ka kware wich agenda bi la jena mo uniform de na mo men shalat agenda she dung politika ke she dung power ka agenda this uniform is to protect their interests. While the bullet is gone on their teeth, this uniform for terrorizing our life, arresting us, detaining us, closing further speech, it's supposed not to be done that way. Or it's supposed not to be used that way. Geneti dial de ka lat ka dob dian anu bia nang na katin ke uniform la de ko ba which ba je yaleka chi auto bitika power bi use against your own citizen. Che jena mona. Ka je cha kul nyo lat gwa se me wuri shal ke lo bonga. Rat kono mo so janyo ga ke wuri shal ke me wuri da activists Edmund Yakane. Ya lojina na Governor Louis Lobong of Eastern Ikuɔtɛriaa State offered a direct rebuttal while acknowledging the suffering. He rejected the idea that politicians are the sole cause of the nation's problem, in a state placing blame on the youth and foreign young within civil society. Minen yeneme wuri shalga Lobong so cause they are part of native content yarka South Sudan. A genisha politician shaga debel genda lade and oshu na shaga debel. Is it serious? Okay. So, Edmond has mentioned that the politician to be the cause of the problem, but to me it is the youth. Again. And lebong ejeni kengweni Nathan Kone Yarkwi. You guys can see that Nathan Kone Chamka Sudan Kennedy Kon La Roja Jigalong, the Lalana Jeno ne Kon Tegareka politician. Ko ken chikariang ko governor point ni belara riere mokoro de jago de kuumɛ. Michol jeno ngwen tika lana tele kala kame kene the content kule liwo kene ko ne de tin ko kan le use ka jene is blaming the use kene ko kuna le use. They are using tactic of poverty kugana staff ko bikan kule use gwal dan ci ko to bugana mo ge yobo kule okoro tirge de SSPDF rudi and alkane de motel tel lwankan ken eno be ngane be kabel e kene foreigners lane de content la jor la nakula roy keke enana within civil society. So new the jeno shi kwerme gwanjan so li bong charaj mo chejelat cheje mention nana so chejo den yo lat gwas menena ajene ngum nyi na kaje. Okay, menga yen no kori jega ngum yen kor kaje tieje na jena jeko rami mo mi yo shikengich tilala de chicken go tela malma de kenong to jo me a jo mo gwaren go de yenaling eno kuumɛ marwai ke kirme yadit a kenina a kenegol kan no ba belem ni tin kontila ngwene re wike South Sudan kenede kona tekarek te rada dien ku gorodien pel no ka kenede konen sham ka wich ke o teke ke dini ku kanala nak so jakana ko bina chuch yamu cha bela ke jokan wo ke yen yer woje be kana lok girmi jin kwer let's say tire cheng tika gat so mi chu ka nga babel o jin ko jin medong lugu jeno de gade ka chenga gwa ma jin babel ko jira mdan din jen kuram din la kula la no to ka gat gare gade ka jin ku ko control. So jo chalat gwa se me lo bong she chong ka she writing che de lat ko jena governor ke Eastern Ikuɔtɛriaa ajen cha kul ninga ka Edmund Yakane jaga jogono yen politician ka yen de konente karek. So, no, peace is not the work of leaders alone. A governor money. It is the responsibility of every citizen. Of course, I know be malbeno lan India, but jin mukweli kwalengwak. So they generami mo de na de kalwang ko de kamat no shika de lwang. So man go wat me o de na de can take they can take. So jo lat kona me adobadan and Edmund Yakane kana wuda shalka me lobong shika right kaje. And wala ka shanka wal badaka pa badak ronkin dangro jandangro de rai wika South Sudan gwan mi mochine de al chikaro den Martin lat ka celebration doing 70 years of liberation struggle me cha macha to ka yat
no ka torit ajan maje nyam ki bulere nyam to ko je torit no ka jodan ti kana lat so malat kon mo gwasa me atada na shikume so dan je struggle ga je kan wuri we ga muchu na antama so chikana gorno de kan pal en wale ko de ne loine ndia le tet ko cha chang badak ka pa badak cha chup ka jan chenga dana yat ko mai ka torit me bene dial be kan ko to ko je ko kwala ter ka jalamne so jo me ajan jo dan en gorno de nywa yakel mi jiram jidit gwaseme kan Nuer online tv channel gorjen wojin beler tv kan nywa kan edi ko ken ka gorjen wojin be subscribe kan Nuer online tv channel ko bi wani kon lat ko rodien bi kan shamala shubkaji ka bi ka shamala jege kan Nuer online tv la ler to wala ka nonga bi ja gorno bi video bi gwich bi manan jo dan lero de tin bi gwich man non kon gwaseme ke news ni that are already verified so can kon ka lingone tere munun ko gwada den ajen le dana gore de nyoga yekel jiram jidit ko share an wala shang wal badaka pa badaka ron kin dang raw iri jan dang raw de dit chuje pero jeno jin blatin content be tamaka kor gwasame chu goro no bikemis jo banaling bana rach ke korte konte chetuok ka gwasen be ke ranitin to ka kuumɛ spela yo ke ne kuumɛ marwa ke kirme yadit ana bana jek ka gwatan be biya ta kamal